Bore da, a chroeso I sesiwn gynta Ceredigion Active Ffit Mewn 5 digidol. Good morning, everyone. Welcome to Ceredigion Active's very first digital and online Ffit in 5-Sessiwn. Cwpl o pethau cyn dechrau. Na I esbonio beth sy'n mynd I digwydd. I'll explain to you what we're going to do. Mae'n pwysig bod ni yn gwisgo kit addas neu dillad addas, that we've got the right clothes on, bod digon o lle gyda ni o gwmpas, that we've got enough space around, a hefyd mwyaf pwysig bod botel o dŵr gyda ni neu diod. Very important that we have a drinks bottle or a water bottle on by our side. Mae sawl un wedi ymuno gyda ni yn barod. Lots of people are joining in. The number is going up on the laptop there. So newn ni aros, tamed bach, tan bod y rhif yn mynd lan. Na esbonio beth sy'n mynd I digwydd hefyd. I'll explain to you how this is going to work. Newn ni twymo lan, a wedyn newn ni bwrw mewn i'r sesiwn. I'll have a little explanation of how the session is going to work. We'll do a very quick warm-up, and then we'll start the session. Okay, mae Ffit Mewn 5, mae 5 gweithgaredd I gael. Ni'n mynd I wneud pob gweithgaredd am 1 funud. Wedi torri lan yn 2 ddarn o 30 eiliad. Ffit in 5, we've got 5 sessions. We're going to do each exercise, each exercise for a minute each, broken into 2 sets of 30 seconds. Mae amser mynd I bod fan hyn ar yr iPad. There's going to be a clock here on the iPad. Ni'n mynd I wneud 30 eiliad o'r gweithgaredd gynta. We're going to do 30 seconds on the first exercise. Wedyn 10 eiliad o orffwys. Then we're going to have a 10-second break. Nôl mewn i'r ail set o 30. Back into the second set of 30 seconds. A wedyn with gap bach fwy o seis. We'll have a bigger rest. And I esbonio y gweithgaredd nesaf. And in that bigger gap then, after a minute, I'll explain to you how we do the next exercise. Ni lan I bron 20 o pobl yn gwylio. We're up to over 20 people watching already, so that's fantastic. So, I pawb wedi cliro bach o lle. You've all made a bit of space. Mae pawb wedi mynd I ôl diod neu botel o dŵr. Ac yna newn ni dechrau twymo lan. Mae 27 yn gwylio nawr, up to 27 watching now. So, da iawn chi. Os oedd pawb yn barod, ni'n mynd I dechrau twymo lan. Bach o lle, ni'n mynd I dechrau jogo ar ysmotyn. So, newch siŵr bod y trad yn dod off y llaw, that your feet are coming off the floor, a bod y breichiau yn symud. Dwi ddim yn sefyll fel hyn, bod y breichiau yn symud. So, everyone keep jogging. Okay? Dim hi gloi, not too fast. But hi jyst yn dechrau calon symud gwad fwy gyflym o gwmpas y corff. We're just starting to increase our heartbeat. Okay? So, pawb yn dechrau. Jogo, jogo, jogo. Newch siŵr bod y trad yn dod off y llaw, a bod breichiau ni yn symud. Okay, 10 eiliad eto. 5, 4, 3, 2, 1. Tro yma, ni'n mynd I cario ymlaen I jogo. Dwylo yn dwrni a gwthio mas tu fas. So ni'n barod, ni'n mynd I jogo a dwrni yr un pryd. 3, 2, 1, jogo, a ni'n mynd I gwthio dwrnau mas. So we're jogging, and we're going to push our fists out in front am 30 eiliad bach. Little 30 seconds. Newch siŵr bod y trad yn dod off y llaw. We're still lifting our feet off the floor. A bod ni'n gwthio mas. We're pushing our fists out. 10 eiliad bach ar ôl, da iawn. 5, 4, 3, 2, 1, da iawn chi. Un to I twymo lan, nôl I jogo, a wrth bod ni'n jogo, ni'n mynd I agor cwrs mas. So ni'n jogo fel hyn, codi'r tro dde, agor, nôl I jogo. Nawr tro dwyth, nôl I jogo. Ni'n mynd I wneud tair gwaith a cwrs dde, tair gwaith a cwrs dwyth, okay? So we're going to be jogging, we're going to open our legs out, 3 times on the right leg, 3 times on the left leg. Okay, pawb yn barod? Off yn ni. A cwrs dde. Nôl I jogo. A cwrs wyth.
nôl i jogro, da iawn. Right leg, nôl i jogro. Left leg, nôl i jogro. Un ola, cwrs de. Da iawn. A un ola, cwrs chwith. Da iawn chi. Reit, 5 gweithgaredd ni'n mynd i wneud heddi. The 5 exercises. Rhif 1, trad chwym, fast feet. Rhif 2, radio bike, riding a bike. Rhif 3, hercian, hopping. Rhif 4, dringo'r mynydd, mountain climbers. A rhif 5, neidio ochr i ochr, sideways jumping. Yw pawb yn barod? Pawb yn twyn? Reit, ni'n mynd i gwasgu'r cloc. Ni'n mynd i gael 5 eiliad. Yr un gyntaf yw bod ni'n mynd i jogo eto, ond mae trad ni'n mynd yn really gloi, okay? Dechrau'r cloc. 4, 3, 2, 1, off a ni. Trad chwyn, trad gyflym, breichiau gyflym. A ni'n cadw yn yr un lle. Really quick feet. Pump your arms as well. Make sure bod y trad dal yn dod off y llaw. Cydig. Da iawn chi. Hanner ffordd trwyddo. Cadw fynd. Trad cloi. Bod y breichiau dal yn symud. We're still moving our arms. 5, 4, 3, 2, 1. 10 eiliad o orffwys. Ni'n gwneud yr un peth eto. Nôl, trad, gloi. 4, 3, 2, 1. Off a ni, yr un peth eto. Trad, gloi. A bod y breichiau yn symud yn gloi. As quick as you can go. Quick feet. Make sure the arms are moving. Da iawn chi. Hanner ffordd trwyddo. Da iawn. Cadwch fynd. Trad, gloi. Dim lot ar ôl. 4, 3, 2, 1, a rest. Cymwch bach o diod os chi moyn. Yr un nesa, ni'n mynd i gorwedd ar y llaw, a cefen, trad lan, a ni'n esgus bod ni'n reid o beic. Ni'n mynd i pwysio rownd, esgus bod ni'n reid o beic, iawn? So cymwch diod bach, 10 eiliad o gorffwys ar ôl, 10 seconds left. And then we're going to go into that bike riding. 4, 3, 2, 1, lawr y ni. Coesau lan. A ni'n ni esgus bod ni'n reid o beic. Bod ni'n gwthio trad ni trwyddo. So, we're pretending we're riding a bike. Okay? We're going to lie on our back. And we're going to push our feet round. So, bod y trad yn mynd rownd. Fel bod pedals beic gyda chi lan yn yr awyr. Cadwch fynd, da iawn. 5, 4, 3, 2, 1. 10 eiliad o gorffwys. Sefwch ar llawr. Ni'n mynd i'r un peth eto. 3, 2, 1. Lawr chi. Nôl lawr. A gwthio cwrsau fel bod ni'n reid o beic. Okay? So we're just going to push our legs round. Keep them in the air like we're riding a bike. Cadwch cwrsau chi lan, dim cwmpo lawr, hanner ffordd yn barod, da iawn chi. Gwthio, round a round o'r cwrsau'n mynd. Sdim lot o amser o, cadwch fynd. 5, 4, 3, 2, 1, a gorffwys, da iawn. Cymrwch diod mlaen os ydych chi moyn. Da iawn. Yr un nesaf yw hercian, hopping. So, un trad, llall yn plygu lan, defnyddio breichiau, a ni'n sefyll yn llonydd y hercian. Newn ni 30 eiliad o un ochr, 30 eiliad o ochr arall. Hopping, 30 seconds on one leg, 30 seconds on the other. Ni'n barod i fynd. 3, 2, 1, off a ni. Rewch siŵr bod ni'n defnyddio breichiau ni hercian, bod ni'n plygu'r troed arall, lan, a ni'n gallu bwmso a land on neis. Make sure that we bent the other leg up and that we're using our hands to hop, okay? Da iawn. 10 eiliad i fynd. 5, 4, 3, 2, 1. 10 eiliad o orffwys. Newid trod now. 10 seconds rest. We're going to change our feet. So different leg this time. 3, 2, 1, off a ni.
Cwrs gwahanol. Different leg, same thing. Defnyddio breichiau. Mae hwn wedi plygu lan. This leg is bent. A ni'n defnyddio breichiau. We're using our arms. A hecian yn un lle. We're hopping on the spot. Cadwch fynd, da iawn. Sawl un allech chi wneud heb cwmpo. How many can you do while keeping your balance? Da iawn. 5, 4, 3, 2, 1, a gorffwys. Da iawn, well done. Un nesa yw dringo mynydd, mountain climbers. So, tro'r chwith, llaw dde. Codi lan, a mae llaw fi yn codi lan fel hyn, yr un pryd. Wedyn ni switcho. A ni'n mynd yr un peth, a cadw fynd. So, opposite leg to hand. A fel ni'n neud e. 3, 2, 1, off ni. So, trad fe, a llaw chwith. Trad chwith, a llaw dde. Left leg and right hand. Right leg and left hand. Mae fe'n edrych fel bod ni'n dringo mynydd. Looks like we're climbing a big mountain. Da iawn. 5, 4, 3, 2, 1. Gorffwys, shiglo off. Tra bod ni'n gorffwys, shake it off. Ni'n mynd nôl i'r un peth, the same thing. 3, 2, 1, off ni. Cofiwch, trad chwith, llaw dde. Trad dde, llaw chwith. Remember the opposites. Left leg, right hand. Right leg, left hand. Okay, a edrych fel bod ni'n dringo mynydd. Da iawn chi. Cadwch fynd. Dim lot ar ôl. 3, 2, 1. A gorffwys. Cymwch diod bach eto. Da iawn. Yr un ola yw neidio ochr i ochr. Jumping side to side. Dyna'r siw y lle gyda ni. Ni'n dechrau fan hyn. Plygu peniniau, bend our knees. A neidio draw fan hyn. Glanio, plygu, neidio nôl. Okay? So we're going to bend our knees, jump this way, stop, and then jump back the same way. Okay? 3, 2, 1, off a knee. So plygu peniniau, defnyddio breichiau, neidio. Glanio, plygu peniniau, breichiau, neidio. Okay? So we'll land it, bending our knees, using our arms, land it nicely, back in, bend the knees, use our arms, and neidio nôl. Gweld sawl un gallwch chi wneud yn symud nôl ymlaen. Da iawn chi. 5, 4, 3, 2, 1. 10 eiliad o orffwys. Ni'n gwneud yr un peth eto. 3, 2, 1. Plygu peniniau, defnyddio breichiau. Off a ni. Da iawn. Neidio ochr i ochr. Da iawn chi. Cadwch fynd. Sawl un allech chi wneud. How many jumps can you do? Glanio efo 2 trod gyda'i gilydd. Land with 2 feet on the floor. 5, 4, 3, 2, 1. A gorffwys. Da iawn chi. Reit. Cymwch diod bach eto. Da iawn. A nawr, ni'n just cerdded o gwmpas yn lle gyda chi. Cerdded o gwmpas. Cerdded around. Dim ysyn neud cylch môr. Just cerdded around, hynadlu. Da iawn chi. Cerdded unwaith to around. Dim os faint o lles gyda chi. Just bach o cerdded. A wedyn gyda breichiau. Siglo nhw bach. Dechrau cool off. Lle ni'n plygu nhw fel la. Esgus bod chi'n rhoi cwtch i rhywun. Pretend you're giving someone a hug. A nôl. Siglo eto, da iawn. Un cwtch bach eto. Another little cwtch. Da iawn. Ni'n bita cwsau un o'r tro. Siglo bach fel la. A newid drosto. Siglo bach fel la. Unwaith to. One more time.
Sigl bach. A sigl bach eto. A un lap to, cerdded, da iawn chi. Cerdded rownd. Da iawn chi. Gobeithio bod pawb wedi mwynhau y sesiwn. Hope everybody's enjoyed. Mae Cardigan Active yn mynd i wneud fideo fel hyn pob dydd ar channel YouTube. Every day on the YouTube channel, Cardigan Active are going to do a Ffit in 5 video. So bydd fideo Ffit Mewn 5 pob dydd. Os chi'n misio hwn heddi, paidwch becso. Ni'n safio hwn fel fideo hefyd yn tudalen ni. If you've missed today's or want to do it again this afternoon, we save the video in our YouTube page so you can watch it again. So diolch yn fawr, cofiwch, os nag ych chi yn barod, I dilyn ni ar Facebook, a Twitter, a Instagram, a hefyd subscribe I tudalen YouTube. Remember to keep in touch with us. Facebook, Instagram, and Twitter. You can follow us on all of those, and you can subscribe to us on our YouTube page. A wedyn, byddwch chi'n gweld popeth ni'n neud, yn enwedig fideos ni wedi neud o blaen. Okay, you'll find lots of videos there we've already done, for ideas to do in the house, at home, fun games and activities. A cofiwch, os chi sef ffilmo, neu tynnu llun o'ch hunan, yn neud sesiwn Ffit Mewn 5, bydd croeso i'ch sgwennu ar tudalen Facebook neu hela lluniau draw ni, byddwn ni'n hoffi gweld. If you've enjoyed this and you want to do it again, or you had a picture or a video of you taking part, send it to our Facebook page or write on our wall or tweet us. We'd love to see everything you've done. So cofiwch, pob bore, hanner awr wedi naw, tudalen YouTube, bydd sesiwn Ffit Mewn 5 gyda un eiliad o staff Cardigan Active. Somebody from the Cardigan Active team every morning will be doing a Ffit in 5 session, 9:30 on the YouTube page. Diolch yn fawr, gobeithio bod pawb wedi mwynhau. Hope you've all enjoyed. A welai chi yn canol wythnos. Hwyl fawr!